Kaswa de bia rahosem de bia ye pagya ya no transia kaswa de bia rahosem asi wo kaswa adan kaswa enema akoso e wo kaswa pa enne so bi bemma da ne nantam anyera obi akuniba anasa be mu abi akodi sika do say everyday kaswa anasa obi akune yire kaswa everything kaswa na na rahosem asi eye Ghana Apostolic sofo no wa kona home giemu a akokoro ba be nante kakra de na home aso nyame nkakra akra no na te se nyame so no aso ni pressure mo se no ba be gi na home a wo ba be di de kakra se no wo pa nwumre sorry no wo betumi akode na so wo pa no okọ because wo gi na home akokora taxi driver be the next sign akọ sign papa yi asa abre amika say eye apostolic pastor yi wa hwere ne nkwa taxi driver no ekunu na car no so wo hwa car no atete apansam say taxi driver no ne yenya hu se wono no ho kan ana se ne ho anka na eye retired pastor die watoa nananom wonse do na eye nje fo pie mu go fa mane bo baaye ma yenkotie mu asisi nyame atunsa afre no na eye enrada na kwensia ne esi be say 11 to 12 ni mu ho no eye papa kwanti ono na oye apostolic asori no esofo ewo gomwa nyanya no na milu ka se wakwa ahunjim na nifie no ebro eye 60 years na won se penifo omo yin sa no se ya mo ko check up ko check omo BP na omo aboyare nketenkete ente abra onam eye kwaso okodu eye kaswa Crispo City sa enu wo ewutu senya east oti fofi kemwa o chaka kwemwa ana taxi a ono so efi eye kaswa a odi ni ache Liberia camp emika tente wono mo ho di tiremu emika na driver ne de no omojo ho a omo ti ate na eye taxi no registration number na Edin X 8200-20 a ofika so di ni akire eye Liberia camp aba papa no eka kwanum no obi ni bebe ya odi emika eko gidi speed and odi bo eye papa no so from say king kana na wankasa oh aya arahosem nipa mbro na papa no ahwe ne nkwa na wona omoba be hu eye papa kan ti no mutum so oh papa eye sofo awakwa na hu diem ewo eye gomu anyanya no atiti a wabetena eye kaswa empetemu a oji ayansa kakaka ewo eye mother in charge kwan so o ko mother in charge hospital aka obedu ho no private hospital be ewo oho na eye okoji na ya rehia minu kati driver ni ede car abbo papa ya wahwe ne nkwa na rawo temi say wona omo wo ho no se ne omo ke eye no kwadi a omo kiremu a say driver ni no omo susu se na wetwebi papa na omo tutu na no anta na oka say weta eye instead of mintimi boni din ya advertisement mo eye two thoughts na wono we see eye kaswa ho body ne natural area camp no ho and a last stop or qua on could be returned or ye night Emma wabre is your kakudi and no and I'm so a question by now Miloka say a police for more caswa after a minimum or more in some mission near Goponican say saying no creno and no air assistant but Miloka say a papa can't say dear what an animal ewan shadow. Mida sister would train a PM chua.